Kawai katrok kebadan yu registration number AS Norway DD Iway Lai Praway. Kalalait bantan rai kawai kedukan kebadan harut kesurok Shillong bypass. Kebadan hab apo uput usam kesenong umdo berthi umroy. Kategi jingjia kalajia next step ke katlai trip naiwing. Hakapor kembang nyob GEA. Hak ba kategi trok kebawan nagi tanjantia. Kalalait bantan rai bayi kategi dukan. Tadhadu ba kategi dukan kala julor. Bat baru kijing don jing am apo kategi dukan kila julor lut khan. Warla kategi trok kalalait bantan rai kategi dukan. Ndrai don bak bakadai ke porment step bat om simla don bri setia ke besong po ke dukan ka kong rio na sebong kala itu bahag ke jingjia kalawan ra ke jing dunong nawan bah ba khen kelum ke jing julor kala poi saka sanlak tam ei Stay calm.